Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel wenze kanje awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela-ke nje kuma-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphayana kwezimnyama i-Orlando Pirates kuyilona qembu kwi-Betway Premiership elibhizi kakhulu kuwona-ke ama-signings ukuyilungiselela-ke isizini entsha ezoqala ka-2025-2026. Seyingena njengamanje zithi-ke i-Orlando Pirates ingase-ke isayine loyo obekade-ke head of sports science laphana-ke uLee Miles from laphana-ke i-Cape Town City. Impela-ke ngathi-ke amabombo wabhekise kuyona-ke i-Orlando Pirates after uku-relegatewa kwayo-ke laphana-ke i-Cape Town City-ke. Abantu-ke bayibuza bayiphendula bathi-ke i-Orlando Pirates ingamsayina kanjani umuntu oyise iqembu ehlathini okuyi-Cape Town City. Kodwa-ke esithembe ukuthi-ke i-Orlando Pirates iyakwazi ekwenzayo futhi-ke iyawazi umsebenzi owenziwa uyena-ke laphana-ke uLee Miles from laphana-ke i-Cape Town City. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.